wena ehlupekisa ngakwakho ngamagama akho wakhipha kuwe ngoba ubona into yakubona umuntu wangalo wenza ukuthi umngane wakho sekane ethize wenza into ethize nawe useyela usefuna ukuyenza libe yakho angeke kulunga nje asifani masingabantu engasizala endaweni eyodwa yabo njengale wena sebisa ngokwakho ungahaleli kwangapha yabo kuyeke lokho ngababhekana uqondane nawe ungabi baxana ukuthi iya zakho zingakhesikisi mama hayi bhekane nawe uyakhona Yeso ukuthi uhamba noma uyedropini yabo njalo uya la uyakhona angithi njenga mawujika la uthi left jika ngo left manje right jika ngo right mawuyaqonda yaqonda yilapho ubona iziningi sibhedla kanti abantu sebayafa kufa ingane encane kunama accident ukwabona kunyoka kuphuma amazini ngigijima manje sokubona usuguqubela inyoka sehlala emgwaqweni ukwabona abantu leyo izo semmoshakela ngoba ubuthakathi kuningi yingakho ubona manje kwenzeke so bekekhenze ukwenzeka ngekhenze yena boma mona umnikazi amazi umnikazi amazi bekavela manje espinisa la moto engaphansi la uyena ngoba siyakhuleka sikhuleka yena la muntu akabona noma ubani la muntu yana kodwa la bekeke abantu imdefu nephumela uchitheka wengathi sekuchitheka ingathi noma kanjani umuntu kathatha njengenyamazana ubulawa njengenyamazana yini njani le unkuna uyaqala ngoba abantu bakhe bafana manje sokufuma magazi anganacala ingaka kumele ngithathe ikhukhula manje akasakhethe bala la muntu abanye imizimba yabo akayitholi kumanje abanye basafuna imizimba abanye lutho kodwa still kuyaqhubeka kuyabambile mawubhekele tena ubheke ngala SNK ubheke ngapha ekuruleni it's the same thing yini sesilahlile indebe yethu manje senza into ezirong silinga uNkulunkulu ngamuntu ongadema akalingwa la muntu sengaphathi ngamathonga yenza izinto eziright umuntu yenza kwakho ukubhekana kuNkulunkulu kufanele kwenze makuthiwa thatha naswasho ufike kwenza sona so wenza exactly into abakutshela yona ungajiki uma ungakhona uwazokhohlwa thatha amafoni ambani ube nawo yabona mawufika lapha endlini mase ukuthi hayi ngikhohle uNkulunkulu lenza njani olukho uNkulunkulu lenza kanjani siyamthetha mkhulu konje ngenza njani la sengachasisela yenza kanje usuke la uze la ugcinela lapho into zakho zobona zaba ngendlela right ngoba uyayifuna lanto uyayilangazelela awubhekanga uzibani mangabe ngizolungisa umuzi la ekhaya mangabe ngibethela umuzi la ekhaya ake ngibethela wonke umuntu la ekhaya oyothi yena kaqatshwa kasiko kwakhe lokho manje zimshaye yabo njengale ngoba manje sebashanga amathuna abantu ngoba ungathi umuntu angaphandle kathakatha mfethu angifuni ukukutshela manje neyinyanga lezi bazintshela amaqiniso umuntu oyothakatha umuntu wala ekhaya ozalwa naye umnyombo uphuma la ekhaya uye ngaphandle ukungena ekhaya uzobulala ayike kumangabela zwana uyaphuma la awulanda impande ngaphandle ezoshaya wena la ekhaya wena isiphazamiso la ekhaya hayi umuntu ongaphandle ungazelapha akayazi imvelaphi yakho akazi khethela uzalizalwa kuphi akasasala umlazalwa kuphi uzombulala kanjani umuntu lo uyombulala ngalo wala ekhaya ohamba wangibeka amabala kwento ethize wathi kunje ingasiyiyo lento leyo abantu abanje abaselandeza uyabuza emuntwini sizwa ukuthiwa engabe kuyikho nawo akusikho na so njani ndaba ukuthi wenze yakho ekhodlo ngabe uyicule emgwaqweni fafaza umnikazi ndaba walendaba yena lenkuma ngathi ungaqhubeka phambili umsebenzi yakho ngomthethisi ugibela lapha awuyeke ugibela ngawo wena uyaphansi yena mawuzela phambi usto wena lapha ngifike lapha ile misebenzi yabantu abadala ngokumamela nokukhuleka njengoba siyinyanga siyakhuleka sibiza inkosi iqala phambili ukuze konke inkosi ikwazi ukuxhumanisa nenyanya zethu konke sizokwenza la kuyabeka izandla kukhulekela kunikeza abantu baphume bangokwesenza emakhaya bayenze izinto ezifana bazenze emakhaya ngoba kwawena mophuma la ekhaya uyaphahla babikele ucela ukuthi abasala ekhaya basala abahamba ngahambele ngithole phambili sebalungisile ukuze bathi uthwele ekhaya endaweni ethi sibambe into ethize sepita nginayo ifoni umfana lo wayilahla ifoni noze ngibonisa ukuthi into bengisikhipha kwezinye indawo ngibaba babona ungabona ugunane ngathi awuthi gunane wena
Sephinde udada sabakhiphile amafoni ukuthi bazokubonisa kanti mina thana ngibambelele likhudula stick sinentambo mhlobo thana mina ngibambe izinto kwathi nje angifuni ukuduma ngoba manje abantu banomona yabo nje thina kunomsebenzi dlana umona kanti qala abantu bebasebenzisana ngokunenyanga la kube nenyanga la mangabe ngiqaleka mina ngalabi ngingakwazi ukuthi ngiyathumela kuzibani kuyasetshenziswana kodwa manje senzeke lento leyo sokuthwasa ingane incane kazenzeka lento leyo sokuyifashion kumkhulu nama 2000 cha umntana uyacelelwa edlozini nathi sikhule kanje asiphahle ukuthi umntana usemncane niyekelele ukuthi mase umntana uzophela wonke uzomthatha sekamdala yabo nje ngale mina ngithi age of 18 ngisaprofita mina nge2 rand pond lephepha eyazi i1 rand lephepha le yakudala mina nginazo kwami leyo mali lezo yabo nje ngale so lesake umntana uyacelela umntana la kusho umntana ngayo uthwasa nawo umntana wami nehlothi ngayithi hamba uthwasa la nawo umntana uzoshayisa emoto ngesimo esithile simo sabantu abadala abaningi abakwazi lokho bathi sokubona ukuthi nisingobani sikabe khulunywa ngayo mntana ukuthi awufili uphefumula ngemishini kodwa ngikhuleka ngathi inkosi uma kuyintando yomuntu ngeke kwenzakala ngentando yakho le ngane yami izophuma lapha emishini izophila la namhlanje iphumile ngakhona ukudla ngakhona ngizile nje kwamangizilane ukuthi ngiyasebenza abantu ingene esibhedlela yaza yophuma ihlale for 3 months wathi khona esibhedlela ihlale 3 weeks yonke ingakwazi ukuphefumula wazi ukukhuluma phefumula ngomshini la ngihlala umntana phambi duze kwami idlodo sabe kuhloniphi wazi umntana lapho SIC waphuma umntana waze wayetrauma e1 wahlala 2 weeks couple days uthe umntana masekathi ivikini sathi lapho sekazomchithela khona samusa entazi nganeni ewo12 la sokuma khona waqala ukukhipha igama lokuthi ngifuna ubani madoda abuza ukuthi ubantu okubani washo Moses amafona ta amafona yazi ngithi ngathi ngifika lapha ya umntwana wathi baba ngicela ichicken likin yabona ukuthi manje ngaba lost madoda ngaba lost ngathayi umntwana waye manje ufuna ichicken likin ngaba ngayithenga ichicken likin wathi ngiyazi ngokungadle endlini asina idlole ngapha manje qeda uqala kawungosa ngwa thatha ibhizi ngaphuma ngaqala inyembezi ngapha ngale ngane that is why ngithi uNkulunkulu kulika ngendlela eningi yabo but uNkulunkulu akafuni wena akafuni isambatho sakho ngayifaka le ngubo zokusonto ngayifaka le ngubo zokunya kodwa ibingaphatha imikhohlakele ayikho into ezolunga mina ngizele nginabantwana abawu13 ezami ingane zisaphila zonke ezami ingane ziyashada ezami ingane 13 mina na13 abantwana bami lo uthumbu lamantombazana nalo mfana bathumbu lamantombazana abafana mina ezami ingane ziyashada uma ungakhuliswana izandla zami lezo uzobonakala ngezenzo ukuthi lo wakhuliswana ngobaba lo mina bebangibiza ukuthi ngibangabambili twins twins lami yes uyabona njalo so yizo into lezimele uzibheke mawumuntu ukuthi makunje kwenzakalani yabona njalo inhlonipho uzokunokubuza mkhulu madoda ngiyayizwa inkulumo lana iyavutha inkulumo iyaphambili abantu mangabe kuthiwa bafuna ukuthinta njengamanje naba abantu lapha abakubhekile ubantu ngamthathu abantu bafuna ukuthinta abantu bafuna ukukhuluma nawe sisana abantu bafuna ukuthinta abantu bafuna ukukhuluma nawe lapha online abantu bafuna ukuthinta noma usendlini uyatholakala ngithi yebo ngiyatholakala sisicela sibizele inamba futhi angazi wesingane inamba WhatsApp is 064 431 2717 064 431 2717 Emma calls 061 220 74 17 Pin 061 220 74 bafowethu inamba kamkhulu baba uNkosi inamba yakhe leyo mangabe ufuna usizo mangabe ufuna ukuxhumana nomkhulu ufuna ulungisela umsamo ufuna ukubhulelwa ufuna ukusizwa kahle kahle noma ngabe yini ngempilo yomuntu omnyama
xhumana nomkhulu noma ngabe ufuna ulwazi thizeni xhumana nomkhulu xhumana nathi mangabe nawe udinga usizo futhi ufuna umsebenzi wakho siwuveze kubantu ufuna ukukhuluma nabantu unenkinga lapha ekhaya udinga ukuthi umkhulu uze nawe uzohlala nathi la ekhaya umkhulu akusiza ubululeke kwempilo woza la ekhaya uzohlala nathi sikhulume nawe uthole izaluleko zempilo njengoba indlela ibuzo kwaphambili so siyabonga kakhulu bafowethu usuku namhlanje ngesibe mude kakhulu sizoyikhatha inkulumo yethu mkhulu uthina amazwi akho ogcina kubantu cha bakithi ngithi njengoba ngizwile nami ngibekile kini angithi nami ngazi kakhulu kodwa bengeluleka abafowethu nodadewethu nempunga lezi zisiphethe nezakazi zisiphethe ngithi hayi bakithi ibambeni kanjalo sibonisaneni senze izinto ngendlela efanele senze right izinto ukuze abantu bakwazi ukuthi ngoba sesibizwa kabi sinya ukuthi sesisebenza ngamafutha abantu singakwazi lokho thina sikwazi ukusenza amafutha abantu yiko konke lesikhuluma ngako ukuthwala konke lokho ngibakithi asekuyeseyeni izinto eziphuma eceleni ake sisebenzise kodlothi impela straight ungathi mangabe idlothi lakhe into ekuthandela kunikeza umsebenzi wase uyaphuma wena usiyongeza ngaphezulu ngoba ufuna imali ufuna uba rich cha inyanga ibe rich ba lapho ngifuna ukuntshela inyanga ayibi rich inyanga iba rich ngaloyo muntu ozobe nothando ebona izinto zakhe zimhambele kahle uyabuya ke lo muntu sekezobonga kuwe athi khehlela ngabo bongenzele kona nayinqola nawo amasemnyane ongaphethe khehlela ngokutshela lo muzi endaweni ethile ake sihambe sendaweni ethize ukubonga komuntu lapho ubonga akabongi wena ubonga bangale bangenhla nabangasenzansi akabongi wena umsebenzi akusona wakho ngihlela la kusona wami umsebenzi unabanikazi bami labe ngihamba nabo nami ngiyadinga ukuthi nami ngithi mangithola abantu nami bathi bangitshela inqola nami ngijabule ngibasebenza abantu bathi jabule bangitshela inqola nami ngijabule ngiyaphambili nje nayo la Funga lezi nja ngithi funga lezi nja uyenako ukubona umehlo omkhulu right babuza abantu lapha mkhulu ama comments bathi nami ngitholakala sisi awusize ngenamba isicela ulungisa into yokubhala lapha lungisa into yokubhala na mkhulu uzobiza inamba njengamanje sisi 061 220 2 ababili abafanayo no 0 74 17 ithini 061 yeah namakhoza ngithi 061 220 2 ababili no 0 74 17 WhatsApp right bafowethu umkhulu utholakala noma nini noma ngabe mhlambe inamba kamkhulu uyayidinga awunayo awuxhumana nophungalenja amavidiyo aphungalenja onke anenamba lapha phezulu 072 2020 119 na yavela lapha phansi thathani leyo namba leyo ngizokuthatha uhamba uphila ufike kumkhulu uphila so bafowethu siyabonga kakhulu ngosuku namhlanje angizomkhulu batshele ngawo man batshele ngawo la bafowethu mina bafowethu umkhulu uthi ngithi bafowethu mina ngeke ngisho lutho bafowethu nizobona ngamehlo nokwenyama you understand because ngeke mina ngize ngimlethele umuntu ongathathi kahle ngeke ngimlethele mina into ezingasebenzi bafowethu mina kahle kahle abantu engahambi nabo abantu abathwalisayo nje umkhulu esechazile ukuthi ukuthwala ngithakathi lokho akho right yabona so bafowethu la ekhaya umkhulu ngeke ngisho lutho ngami eceleni kodwa ke nizobona nani kusuni ngohamba kwesikhathi uningi bafowethu kukhulu kuyeza kuyalandela so hlalani nathi bafowethu next time siyabonga hayi lambe kahle bafethu siyabonga kakhulu bolibaliza hi bye bye siyabonga si on and honest nasithola kuma Facebook Moses Nkosi bani Moses Nkosi okay uba uyatholakala na ku Facebook as Moses Nkosi ngisearcha namanje okay siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise hlalani nathi till next time siyabonga kakhulu mangabe nawe lapha ekhaya kunendaba ofuna siyikhulume woza xhumana nathi nayo office number yavela lapho ngaphansi siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise usuku beluhle amen siyabonga hawu hayi ziyakhala